Msihleli kunye nosasaza saziwayo wethu Dr. Malinga live. Dr. Malinga live. What jaja. Okay. Yes. All right. 39 ngoba thinsimbe sithatha bakusijikela ngantu amaza njanga khona Reggie Solani. Jaja. Na Dr. Malinga ekhuleni kwakho. Yeah. Singabasasazi nje namhlanje bekhona abasasazi phambi kwethu. Yes. Esikhule sibamamela. Yeah. Bayenza lento kamandi sayithanda. Yeah. Yaqonda ubana ngenye imini ngizophumelela. One day is one day. Ngizaphumelela. Yes sir. Ngekuthembe. Kuthazwe ngibani uDr. Malinga? Ifumene plan to. So mina ekhaya lapha akekho omunye one voice yabona. Zonke ziyabhimba zicula mawaza yabona. So akekho on that thing yabona. So ngwedwa pha indedwa uNkulunkulu wandibeka lapho wandinikeza nenwele ezimhlophe ndine grey hair. Wathi nona ndine grey hair so ndimndodwa. Umntanaphi lo? Abanye bayabhimba. Bayapimbisha abana that thing yabona. So uNkulunkulu wandinikeza ivoice and then so abo Rebecca Malope bebathi mabasha into yabo ndikhuthazeka abo Ringo Madlingozi Jabukhanyile Stimela nabanye abaningi abo Skido kanjalo. So ndathi nami ndifuna kuba apho but mandingena lapho the secret is to be unique yabona. Yes. The secret is to be unique. Ungathi uza kimi uthi Dr. Malinga mina ndiyakwazi ukujive ndiyakhulula nokukhulula ndijive ijive zakho. So I mean ufunani la abo jive somewhere. Do you understand? So nami ndathi ndibheka ndathi nami ithi ndipush into yami ngoba ndine voice futhi ngathi voice le ingangijuti. Let me entertain abantu ndijivisha ndibanikeze lento le bendibanikeza yona kuma furniture. Ngangathi mangibona iTV ngangajive ijive zami zase ma furniture ngaqhubekeka ngazo ngathi no, let me give them the energy because of my first dance move is the energy that I have. Namba mangijive lapha ndiyazimanga ngithi waqhuma kangaka wenza yini ngithatha phi wenza ngani ngilanda kusilele. All right, so now ngusenze njani? Senze njani kulapho Dr. Malinga siye sithatha umbuzo sojule kumphulaphuli. Sibuza into bana into ekumila kunje. Imeko elohlobo. All right. Singayisolve njani? Andikho into bana sifilisha kanjani lento singamajita. Into bana uba ubunomuntu na umuntu wakho ukushile. Unomnye umuntu ngoku Nkosi yami. Uhambe wovuselela uthando somewhere else. From next door to next door. And next door. Now andabufisa kanjani ngento bana umuntu wakhe omtsha abe sisihlobo sakho. Ukwenza into bana amane ezobuza into bana hey uyandibhida uthwani xa enje. Uyayiva? Shanga ma heart attack. So sithi ke ngoku uba ngaba ke mhlambi bekunonyanzeleka into bana mawu advise umuntu ka ex wakho. Ngo ex wakho. Ngebe advice ubunomnika yona. But kuya ngokuthi yena uthini the question le afuna ngim advise nga ithini. Okay. Let's say okay masiyenze lula. If you were to give the advice nje a free to lo muntu uthandana ne ex yakho. Okay, for example umcebise nje uthi uthi listen nansi advice enokunika ngayo because ndandikunye naye. Akho right ke lo. Nje ingcebiso ibe yi-1. Okay. Onomnika yona lo muntu uthandana ne ex. Makeza kimi athi Budwom Dr. Malinga man ndi advise apha. Please ngihlakene nalo muntu. Umuntu lo man ufuna ndingahambi nabangani bami uthi ndingahambi ebusuku ndibuye kusasa. Ndizothi hayi man hamba phuma kuwe man. Uyindoda ndiyazi ukuthi uzowenzani lo chero lo uzohamba ayenzele lo chero akwate abuye kubani. Senechintsho ngiyam advise makathi baby ngicela sibone i-romantic move umxelele ukuthi hayi andifuni ndifuna i-horror. Ulungiselela wena yazilungiselela yena dani akakho right. Ungafuna advice kimi never. Bungathini wena masi kwesasidala sakho sasephandulwazi. Masitsatsi ifake lo awuthandana naye ngoku awusesephandulwazi. Klani basengasafa novani. Webuza uthi. Emnganami umlumkele ke lo muntu. Unamaxesha. Thakatha.
Emnganam umlumkele ke lo muntu. Unamaxesha akhe. Amaxesha akhe. Uqoma na uyadawuthi uba umtyi afike eparafini. Uthanda nokhazi wami. Reji. Wena uyasathi umphulaphula ibalekanga into bangicinga ntoni. Kulabo ex bakho basamane. Ucinga loo nto from X to X. I-problem Dr. Malinga idla ngoba lixesha. Into esingenayo lixesha. Kokhawuleza phambi kokuba sivale Dr. Malinga uzaphinda usibethe ngenye performance, right? Okay. Ezasithathu yosibeke ekhaya. All right. Kwenzakalani ebobini ka Dr. Malinga njengamanje? uNkulunkulu uThixo osasithandile siyagigisha mangisuka lana ngiya lapha eQwaqwa ngiperforma tomorrow lapha ePhutha Chava Stadium and again la eJohannesburg ngikhohle ukuthi ku Biksasa and then mangisuka futhi ngiya eLavianto lapha ePretoria mangisuka ngiya eMamelodi so ngina that thing like uNkulunkulu nginike that thing yabona so ngiperformela abantu so busy again no Josta ubusy usapheka isingle yakhe ubusy we producing ngoma lady Petronella yes nalady sengizwile kanjalo so busy sifuna ukupusha isingle yakhe entsha sizoyiletha ngasikudala so all right phambi kokuba sivale khasikhuthaze manje so sithi nobani ufumane kaphi kubantu abakufunayo mhlawumbe abafuna nokukubhukisha yes ndikhona apha lapha ku Facebook lapho DR Malinga nalapha ku Twitter khona ngikhona lapha @DR Malinga Instagram DR Malinga mabafuna ukungibhukisha bangaya lapha ku www.lingasentertainment.co.za or bangafonela imanager yami 0715323361 uLawrence igama lakhe. Dila dude. Ikwenza uzifu good. D-O-N flow. Ibone ngasoze kushiya lonely. What a judge. I-oak igcwele smoke. The man with the master plan. Your host with the most igama lami amaza njanga nihamba indedwa. Nophala jikelele wesijimbusi ukhuselo kuzikisa uqiqa. Mina ngingu Dr. Malinga from Lingas Entertainment. Sihlaleke. Featuring trademark. Astabula ngiyaphakama manje. Astabula manje. Sithi khona into. Ikhona nayi. Sonke kuleni ingoma. Hey, let's go. Ikhona into. Say delay. Yes. All right. Mayikhona abantu. Yes. Ababambeki. Hey, kuba busy. Bayalena. Abanye mongenaya abakuthathi serious never says that bayabaleka akulaleki mayikhona akulaleki amazo iyole senza ukuthi ngalali akulaleki amaza Reggie akulaleki apha emhlobo wene